He namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhleta ikhayela la ibote Majuli, our doctor. Yeah, so kasi kuna mtu of course 9 million fika ni scroll ka account ya mpengu mongo bene, as you can see loko fika ni scroll mfuni kuma ku yiso kusuka man. Swikombi nako yena ka posta the original image ku ina quality la ka post ya yena la. Ifika tsala ku yenge ikhafi. How you were doing that to me, as you can see. Loko se fika yipfula la swona ku bote Majuli busy kwala ile kuntshotsweni ka mlungu. Nizame kuyinangisa kahle image leyi. It's real guys, as you can see voko ra bote Majuli ri kona ka right la. It's too good ku va yi nga va yi editiwile. It's too good leyi na left ku hava ku these things edited na voko ra mulungu swi ku ri khumbeni straight la. Hambi sweswi bote Majuli yi nga hopa noma a swa fana yi khisini man, hi ku loko yi langutisa la swi vona na ku yi hopile nyana mo khona ku yi ya na hansi a ri hedza a hi tivi. So nga vula ku bote Majuli at the moment is winning hi ku yi khise na mulungu. I mean like yi ze ya ka race yin'wana. Va Xamaccombo hi va vonena va ri ku ntswotsweni na vona le ka ngove le. Ni tlhe vona na yena Papa Rhulani loyi nga vula ku hi yena a yi ri leader hikuva yi ntsotswe vanhu vambirhi. But bote Majuli, as you can see, he went a step above ya khisa na mulungu. A ni tivi ku image leyi ku nga ku ri ya rini, but since yi le ku trendeni sweswi hi ta yi nyika xidlodlo. Hi nyika xidlodlo bote Majuli. So swi komba na ku Lembe ri ta to khisana ka ha ri eli ngopfu. Na hina vo Master T loko mi hi vona mi hi khisa ma. Loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. Mara fa ya ka ndhambi la ntsangu na n'wina hi. Eta shukurunga ai mana n'wana luya n'wana wa mina luya. N'wana wa n'wina mi ve ringana n'we ku kova munhu luya. Ku komeni mari voni poise. Na nhloko ve ri fa July lerini. Na yange pumeli. A wa swi tiva ku mani ba yena. Mba yena i vule kahle assistant kwa mamba mukhokhovela la. Xo penga sile. Ninge yi kwala va version ndzo ku swi ta